Doktore, koje su vaše iskustva u radu sa romskom zajednicom? Ono što može da se kaže iz kliničkog iskustva, koji decenijskog iz koronarne jedinice opšte bolnice Leskovac, je da se stiče utisak, klinički utisak, da naši sugrađani, pripadnici romske populacije u ranijem dobu, znači možemo da kažemo prevremeno, ako koristimo medicinski izraz, imaju infarkte, koronarne bolesti, da žene, pripadnice romske populacije imaju u ranijem dobu, znači već u 30 godina imaju šećernu bolest, bubrežnu insuficijenciju. Međutim, klinička studija, statistička, u Srbiji ne postoji o tome. Znači da se porede ostali u odnosu na romsku zajednicu, kako ti kažeš, i takvu statističku analizu nemamo. Međutim, klinički utisak koji može lako da se pretoči u statistiku je da i pripadnici romske populacije, naše romske zajednice u gradu Leskovcu, istu muku muče kao i oni kod kojih je urađena statistička analiza. To su u Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji i Hrvatskoj, gde inače ima puno Roma i čine zajednicu ljudsku, društvenu u kojoj žive. I kod njih su uzete analize da ljudi sa istim krvnim pritiskom, istim holesterolom, istom telesnom težinom, kakazijanci, takozvani u odnosu na pripadnike romske populacije, pripadnici romske populacije imaju više kardiovaskularnih bolesti. Zašto je to tako? Ima više razloga. Jedan je genetski. Znači, rađena je analiza statistička, klinička, kod ljudi iz Severne Indije. Odakle potiču Romi. Tako je, i taj i oni su genetsko ispitivanje vršili i utvrdili, ne znam kako se zove studija, ali genski lokus koji ima promene se zove Unreal genski lokus, a taj genski lokus određuje kakva će biti zaštita ćelija krvnih sudova i ćelija srca. I utvrđeno je da kod tih stanovnika iz Severne Indije, da taj genski lokus je promenjen i slabije štiti, znači, ćelijsku smrt, veća je ćelijska smrt, omotača krvnih sudova i srčanih ćelija. Te oni imaju više kardiovaskularnih bolesti. Prevedeno jednostavno, imaju prevremeno anginu pectoris, prevremeno infarkt miokarda, prevremeno disekcija aorte. Znači, mi imamo, mogu da vam kažem iz iskustva, uopšte nije čudo da muškarci u 28-9 godina imaju velike infarkte. Znači, pričamo o pripadnicima romske populacije. Znači, genetska predispozicija. Koje su druge predispozicije? I još jedno pitanje, na početku ste rekli da žene češće oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti. Da, imaju više šećerne bolesti. Pa to možemo, ja mislim, znači, ja kao posmatrač i kao učesnik u lečenju pacijenata mogu da primetim iz observacije da postoji nekoliko razloga po meni. Znači, to nisu razlozi koji su ozvaničeni u nekoj studiji medicinskoj ministarstva ili državne vlade, ali jedno je da postoji, pa neću da kažem getoizacija, ali slaba konkluzivnost pripadnika romske populacije u tokove koji se dešavaju u njihovom gradu. Ne znam, ti ćeš verovatno da bolje to kažeš da li je tako i sa Leskovcem, ali slaba migracija, znači redovno odlazak na posao, u školu, na trening, na sve. Sećamo se kako smo svi išli da gledamo. Da li teški uslovi života u kome u naseljima u kojima žive, ili teški fizički poslovi, ili nezdrava ishrana utiče na sve? Nezdrava ishrana, da. Kad pričamo o skraćenju života pripadnika romske populacije, znači očekivana dužina trajanja života je manja nego kakazijanaca, da ih tako nazovemo svi da ne upotrebljavam sad izraze druge, ali to je medicinski izraz. Infektivni razlozi utiču kudikamo. To je
jedna stvar. Druga stvar, da slabije kretanje i prihvatanje znači, trendova, brza hrana, burek, pljeskavice, roštilj, energetska pića i sve to ostalo, slatkiši, utiče na povećanje telesne težine. Paralelno sa tim smanjena je fizička aktivnost. Znači, ponovo pominjem fudbalski klub Veternicu, naši Brazilci, ja sam odrastao uz njih i gledao i svi smo... Nažalost, više ne. Odrastao sam, znači to je bilo, znači igrali smo, mi smo u Dubočici takođe imali puno naših sugrađana koji, znači igrao se fudbal sada vrlo slabo i inače deca to, da ne optužimo sad, to je samo to prisutno kod naših sugrađana iz romske zajednice i inače deca imaju slabiju fizičku aktivnost, a bez fizičke aktivnosti nema kardiovaskularnog zdravlja. A bez fizičke aktivnosti, sa brzom hranom, sa slatkišima, ima to veliki obim struka, to stvara metabolički sindrom, to je predijabetes i pričamo o ženskoj populaciji, slabije se kreću, nemaju, znači, da li rano stupanje u brakove utiče na... To je socijalna kategorija. Zaboravili smo malo pre da kažemo da ranije uzimanje cigarete kod pripadnika, to je, znači, naša deca iz romske zajednice uzimaju cigaretu i pušu 10 godina, je li tako? 10, 11, 12. Zamislite vi, on do 28 godina ima 15 ili 18 godina staž pušenja cigareta, što je strašna stvar. E sad, ako na ove sve faktore rizika, slabija konkluzivnost, pa postoji inercija malo države na moj utisak, ponovo pričamo lično ime, moglo bi to agilnije da bude. Moglo bi to sveobuhvatnije i sa jedne i sa druge strane, ali prvi ko treba da pruži ruku, ne rukovanja, nego ruku da se uradi nešto je država. Svi režimi, znači, da li su demokratski, komunistički, imaju zadatak da svi koji žive na ovoj teritoriji su građani podjednako. Ne kajem da nije podjednako, ali moglo bi da bude to malo, kako se to kaže, agilnije. To je moj utisak. Pričamo o tome da, što se tiče naše bolnice, mogu da tvrdim da na odeljenju na kome sam radio da ne postoji distanca, znači ograničavam se, možda postoje loši primjeri. Ja sam se uverio to da ne postoji distanca. Na odeljenju na kome ne interno, moje kolege, moje sestre i svi ostali gde sam radio, sada sam ovde gde pravim intervju u kardiološkom delu DCM Doma zdravlja. Znači, za njih tvrdim da su časno i pošteno pristupali poslu, ne gledajući, da kažem, boju kože, boju pripadnosti, sve to ostalo. Za ostalo ne znam, to ne mogu da pričam, da li postoji neka blaga distanca. E sad, šta nam je činiti? Ako mogu da pređem to... Znači, šta nam je činiti? Prvo i osnovno je da se popišu porodice gde su očevi imali ranu naprasnu smrt pre 50. Znači, genetski, gde je kod njih je genetika baš provalila. Nisu svi u populaciji romske zajednice podložni onom genskom lokusu Andril koji slabo štiti njihove krvne sudove i srce, ali neki jesu i oni koji jesu, puno jeste, 20-30% jeste. Da se popišu i da se njima rade sistematski pregledi. Znači, dete, čiji je otac umro u 36 godina, mora do 20. godine da dođe na pregled, ergotest, laboratorija, holesterol, šećer. Ko to treba da radi? Da pokaže? To je preventivna aktivnost koju bi trebao Zavod za javno zdravlje da osmisli, da taj program kandiduje kod domaćih državnih organa ili kod nekih međunarodnih... To bi trebalo i na nacionalni nivo da se radi, tako? To je apsolutno pitanje za nacionalni nivo, jer mi od prebrojavanja u poslednjih 30 godina sveli smo se na pusta polja i puste njive i sve više i više, plus migracija, znači samo još treba da dozvolimo da lako umiremo od kardiovaskularnih bolesti. Znači, sistemski je problem, treba sistemski da se rešava na nivou države, mogu tu da se uključe i međunarodne organizacije koje bi pomogle, ja mislim, rado bi pomogle sve to, ali problem je
jednostavan, popisati porodice koje su imale ranu srčanu smrt, rani nastanak šećerne bolesti, znači majka u 30 godina je dobila šećernu bolest, ćerci od 15 godina ili njenoj deci, 15 godina se meri OGTT, storalni glukoza tolerans, insulinemija, da li su oni u predijabetesu. Pa kad se to uradi, paralelno sa tim treba, znači, da se udalje isto što i za ostalu decu. Isto i za ostalu decu, za kakazijance, tako, za ostalu populaciju, brza hrana, fizička aktivnost, koševi, znači, obavezna fizička aktivnost, obavezno fizičko, obavezno 6 sati fizičkog vaspitanja, ko što smo mi imali, znači, pa makar 3 puta nedeljno će da rade one vežbe za tezanja mišićne, i jedna snažna kampanja gde sami vaši predstavnici, kao što si ti, recimo, edukatora, znači, edukator tamo iz međunarodne zajednice može da edukuje takozvane agilne ljude na terenu koji će vašoj deci ukazati da... A zar to nije lakše u školi da se radi, po školama? Ja kažem da je to sistemski problem. Sistemski problem. Sad, očigledno da to mora da se to pitanje podigne na nivo celokupne vaše zajednice, da je tako nazovemo, i da sistem preventivne zdravstvene zaštite bude obuhvaćen svaki građanin Srbije, a pogotovo kad pričamo o romskoj zajednici koja ima evidentne kardiovaskularne probleme. Vaše iskustvo. Kako se Romi leče? Da li se Romi leče preventivno ili kada se desi kurativa? Ma, svi građani Srbije se leče kad bolest se pojavi u punom kliničkom obimu. Znači, tu nema razlike, vrlo je slaba preventiva, pogotovo posle COVID-a. Nešto i pre COVID-a je postojalo preventivni način razmišljanja, pa ajde da vidimo kakav je holesterol, ajde da vidimo kakvi su zubi, zdravlje zuba. Pa se posle COVID-a, gde je zdravstveni sistem, znači, pokazao se, ali je poklekao. Znači, jednostavno, znate samo koliko je lekara i sestara umrlo od COVID-a i sve ostalo, jednostavno su iscrpljeni i treba reći pošteno da je nedovoljno po samom ovom, kako se kaže, po kriterijumima u normativima za intenzivne nege, za sve manjak i lekara i sestara, i vi kad date čoveku da nosi telefon za urgentni, telefon za konsultacije, da misli o odeljenju gde mu leži intenzivni pacijenti sa životno ugrožavajućim bolestima i još treba da radi dijagnostiku, ergo test, stres, eko test, on će da prsne. Još jedno pitanje, koliko je teško raditi sa romskom zajednicom? Ako je to lično pitanje, nikako. Nema nikakve težine. Opšte? Utisak? Utisak, apsolutno je to... Jer imate puno pacijenata? Da, jeste, ja puno imam pacijenata i to je dvosmerna, odlična komunikacija. Znači, super. Okej. Koji su najveći problemi u radu sa Romima? U radu sa Romima, sa romskom zajednicom? Da li oni uzimaju terapiju? Najveći problem je, u medicini se to zove komplijansa, adherenca, odnosno da se drže onoga šta smo se dogovorili. Verovatno im je i takav životni ritam, ja to pretpostavljam, ali ja nastojim da prvo uspostavimo poverenje koje imamo, pa dogovor čvrsti i da se poštuje dogovor. To su preduslovi da bi uopšte se krenulo u lečenje. Vaša poruka za kraj, za romsku zajednicu? Moja poruka je da su današnji, znači u 2023. godini, pripadnici romske populacije, odnosno članovi romske zajednice, apsolutno svesni svih problema, svih mogućnosti i svega onoga što čini savremeni život i u Srbiji i u Evropi, te je stvarno slepi put da se posmatraju kao neko kome treba sad objašnjavati gde sunce izlazi i zalazi. Sve to oni dobro znaju i mi dobro znamo da se sedne i da se rešavaju problemi.
Na kraju, još jedno pitanje. Nije pitanje konstatacije. Životni vek Roma, Kraći je. Romkinja 47, muškaraca 49. Komentar. Znači, ako uzmemo u obzir da na očekivanu dužinu trajanja života utiču i smrtnost novorođenčadi, infektivne bolesti, sepse i ne znam šta, saobraćajne nesreće, nesreće na radu. Znači, ne možemo samo kardiovaskularni razlog da ubacimo to, ali značajan uticaj na skraćenje očekivane dužine života čini i ovo što smo pričali, njihovo genetsko i ovo socijalno opterećenje sa kardiovaskularnim bolestima i dijabetesom. Hvala. Molim, hvala vam što ste me pozvali da pričamo o ovoj veoma značajnoj i za mene dobro se osjećam kad pričam o ovoj temi, jer osjećam da nešto možemo da pošaljemo neku poruku, pa makar to.